أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mapuasang lit ibang puji pamahasud si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala serta salawat ibang salam pa Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, irini sa miyabot in program Sinad-Da'watus Salafiyah diha Nidaul Islam. Insyaallah subhanahu wa ta'ala hadi na to pagkatag na aning program na to qabla al-iftar. Dumihil na pangadjian manyu tiyo inambok guru sin kita niyo insyaallah. Isa inambok faculty Ma'had Moral Islami. Isa ini madaran nila sa pagkakitaan din di. So itukbal ko pa guru sin kita niyo. Hatapik niya mga kakahinang simano siya. Itukbal ko pa guru sin kita niyo when aduain din kan Sheikh Abdul Latif Bugay. فليتفضل فضيلته مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله mga atawtay manghuran ha agama Islam. Yari kita niyo nakapagbay mata isa na kumandiha tempat ini. Alhamdulillah, ini rin ha mga pagsusukulan pa Allah subhanahu wa ta'ala karena ini waktu tiagbus ka to sintuhan na to Rabbul Alamin. Demikian pagsukur na to pa Allah subhanahu wa ta'ala sinyari kita nakasabu si bulan Ramadan, bulan piabida da isab sin Allah subhanahu wa ta'ala rin nakatan bulan. Lagi ingka kahinang di halaw man simbulan ini, demikian hinang lipat sin Allah subhanahu wa ta'ala, lipat niya ingka rayawan singka kahinang di halaw man simbulan ini. Mga tay manguda ka Islam, yari kami tumukbal misanda kuman kasama niyo tiyo ikapatumtum namu paghinhawabaran namu muna mahuli ka niyo katan mga nagkikita ha waktu ini. In maudu topic ya utang namu in inilong ta maudu basit at niya para kala biya mga daranda magka bisara sing kawuruhan sa nasalwianahan in agamata Islam di dato hikaw uno kapag balik-balikan yung panghindu sabab in agamata Islam in siya salihun fi kulli zamanin wa makan, in siya useful dong ito ang alim yan hati niya useful ha uno ini zaman waktu iwan ha uno lugal. Manjari mga tay manguda ka Islam in kiawutang na to topic doon kakahinang si manusia. Dihay ni in kakahinang si manusia aun biutang kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala hipapaabot. Maksud sin kakahinang nila bang ini timugda in kakahinang nila paamun maksud biutang sin Allah subhanahu wa ta'ala kanila na way pagduarwa in mga manusia ini sila na ini in makahasil sing karayawan sa taud-taud ng Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian adapun in mga manusia tinggalan nila inamun maksud ipapaabot kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala ha mga kakahinang ini sila ray sabi ni mga manusia
magkangi-ngi ing kabuhi nila dan di pahadunya labi luwa na kabuhi nila dito ha adlaw akhirat. Mga tay manghuda kami Islam, matarang katutan yu ing kabuhi ta kabuhi piasan ng sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yukaban niya katuin lawang singkatan hikatudjuta papag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Yukaban niya in mga parakala naman diha pagdunyata in ini mahinangdan hikatundan katu madto pamun maksud biasin na rin nato hapanagdaan maksud kapag papanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala katu amun kita manusia. Amura kuman impangan na si manusia hasawab sin kaligap, hasawab sin kasasaw, impangan nali nila wayro na maksud kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hatanda niya, kaya ba'y talam sin Quran, farman sin Allah subhanahu wa ta'ala, ayahsabul insan ayutraka suda. Demikian ayat doa ing farman sin Allah subhanahu wa ta'ala, afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un. Hati niya sa kaulaw la biyaitaan kita sin Allah subhanahu wa ta'ala atau biyaitaan ni manusia unulongin pangan na si manusia amun piapanjari na sila haway na kaunong-unong biuklad na kanilang katan di naman haparakala pagdunya miabot na kita pa mga parakala sa taas-taas nagwa na yung mga parakala high-tech karinisan hazaman na to ini sa impangan na si manusia tubtob dito sadya im mga riziki dihil sin Allah subhanahu wa ta'ala im mga kanikmat-nikmatan dihil kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala impangan na nila tubtob dito na sadya wayroon long tamaksud amun inibiyutan kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala atawakan impangan na si manusia annama khalaqnakum abatha impagpapanjari na mulong ya kanila kanyo mga manusia abathan hati niya sa kaulawla wayroon kalagihan sing kapagpapanjari kanila hati niya rihay ni mga tayo mauda kami Islam ing kakahinang si manusia subay niya tantuhon aun pagtawagon jasa aun tungbas tunguran ing kakahinang niya wajal al jaza min jinsil amal dihay ni hinang initungbas yaun amun ganta sinahinang kakahinang niya dunya. Inna khairan fa khair wa inna syarran fa syar. Bunatuod ang inahinang niya karayawan na intungbas ka niya way sabdo kain kot malingkan amurain karayawan. Wa inna syarran fa syar bang isabin na hinang niya bunatuod din na hinang niya karkangian na wayro day sab hitumbas ka niya wat malingkan kangian. Dihay ni mga tayo manghuda kami Islam ing kakahinang si manusia dukaing tiap-tiap adlaw aw nasadya mga madto role sin tiap-tiap manusia sumakawa dihay ni buko ni maana niya sa ukat dukaing kakahinang hati niya nalawa sila ring hamon maksud kapag papanjari kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala bukun. Maksud dihay ni dukaing kakahinang si manusia hati niya tiap-tiap dahing katutan niyo aun role ko hakabuhi ko ito an alim aun role niya hakabuhi niya ito an Abdullah yaun role niya imam biyan sa upama in tiap-tiap dahing katu aun nasidya kakahinang in kakahinang tayo ni tunguran katu tungbasan kato sin Allah subhanahu wa ta'ala way pagdorwa. Kaya way talam si Quran hafarman si Tuhan na to Rabbul Alamin wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahu al jazaan awfa. Bunatu udlong niya wayroon naroon hamanu siya yan buat malingkan amura im mga nahinang niya in bason doon kaniya. Wa anna sa'yahu sawfa yura
Sa ata yung mga nahinang niya yan, yung mga role niya di dunya yan, saufa yura na sung niyara kakitaan. Sa ata sung niyara kana naman intumbas kaniya, thumma yujazahul jazaa al-awfa. Mahulitong basan siya sintumbas, jukup-jukupan na hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hati niya mga tayo mangudara may Islam, way to buli rapat inhinang na to, subay kita runhan, magad hapang hindu sin Allah subhanahu wa ta'ala, hapag ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, biya na sindi halaw masimulan Ramadan, na anu inhinangunta, dahil ha mga luong simulan Ramadan, amo na yung pagpuasa biya sin hazaman na to ini. Pagtangka, dahil uhaw imasin hapdi imasin makabatal kanya, na bilang nakawiyad to, nakasud papagyanong pagpuasa. Mga tay mangudara may Islam, damikyan yung kakahinang di halaw masimulan Ramadan, bang takitaon, biadag busdukaing desa, bikakahinang si manusia. Siya biya na si sabat, kung dukaing kakahinang si manusia, sa misan siya nakarukaing, bangman nakalamod siya hapagtawagon, pagtag-ipon, pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw sadya marukaing kakahinang, nakarukaing isabling hapang hindu sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amat sabihin, ini makaruka. Inkaywanan long tabihan, tumunay sin pagpuasa, timutunay sin pagpuasa, sa titinggalan isab kakahinang kaiwanan. Kaiwanan kakahinang ibadat, di niya sabihin matuyo magpuasa, matuyo mga magtarawih, alhamdulillah, sumagawaon mga kakahinang, di niya isab pagjagahan. Insa bahayang 5 waktu, di niya raparihalaon. In mga parakala, hikalalak si pagpuasa niya, hikaig sinamun pahala si pagpuasa niya, di niya rin sa parihalaon. Hati niya mga tayo mangudara kami Islam, di hayni in kakahinang si manusia, way rapat subay tuod niya paurulon papanghilu sin Allah subhanahu wa ta'ala. Damik kaya di hayni mga tayo mangudara kami Islam, in kakahinang ta, sibu da siwi dakula mataud matiyo, way tuod ini malupas misabihang lup. Farman sin Allah subhanahu wa ta'ala, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Hisiyo-siyo ni minang singkakahinang marayaw, misadat to biya laguhang lup, imbugat niya, intaod niya, inya tutunguran da kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hati niya nakahinang kau biya laguhang lup, na hindi akato kunat biya laguhang lupin na hinang tayo na, alhamdulillah. Magpuasa dyan ini, Masya Allah, sa lagu-lagu ini ibadat. Malago ini karayawan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hati na inyad, mga tayo mangudara kami Islam, siyabot in pinakamababa. Hati niya biya, di na namin mga mataas yan to. Misanin para kala, siwi-siwi, tungbasan na sin Allah subhanahu wa ta'ala, biya di na mga pagkakahinang, nakalanduin taod niya, atawa nakalanduin taas niya, way rapat, subayrat to, tunguran sin Allah subhanahu wa ta'ala, sin karayawan day kaniya. Damik yan in kangian biya dato. Misan day sa biya laguhang lup inahinang mukangian na tunguran da sin Allah subhanahu wa ta'ala inamun na hinang niyadi halaw masidunya. Damik yan mga tayo mangudara kami Islam kaya bayta hadis qudsi hadisin Rasul sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an rabbih hamana sin halapal sin hadis long niya hadis qudsi ya ibadi إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. Ini kawakan taha hadis ini al-arba'un an-nawawiyah ini kahinapusan ini hadis mahawa hadis qudsi. Hati na in hati sin maksud sin hadis ya kamulong yang mga ipon ko in kakahinang niyo yan, listed siya. Recorded. Bukunat ini, naka-record. Ini ang waktu magkakurap. Ampay na Allah subhanahu wa ta'ala, in record niya, di magkakurap.
Tuan Abdullah, di uhsiha lakum, hati niya yan bibista ko kanyo. Aun hatutay ni malaikat, aun dapit palawatay ni malaikat. Nagre-record si mga kakahinang si manusia. Damikyan im mga kaibanan mga sumaksi hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala sabab sin kakahinang amun nahinang si manusia di halaw man si dunya. Na long niya thumma waffikum iyaha, mahuli tungbasan ko yan kanyo yung mga nahinang niyo. Faman wajada khairan falihmadillah, hisisuin kiyawakan niya inahinang niya karayawan falihmadillah, na magsukur siya pa Allah subhanahu wa ta'ala, mamuji siya pa Allah subhanahu wa ta'ala sin inahinang niya karayawan, inahinang niya amun miagad hapang hindo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man wajada ghaira dhalik fala yalumanna illa nafsahu, na hisiyusuy sabin nakawak sin kakahinang bukun na hinang marayaw, impiag tuyuan niya bukun nakakahinang pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, na wayrun da mataksil, wayrun da mablame buat malingkan ang murang ginhawaran niya. Sebab amatin piang daakan manusia, inhinang marayaw, ipapahinang kanya, inhinang mangi, ipapataga kanya. Nabang inahinang niya marayaw, alhamdulillah, amatin ini kaya pagtuyuan niya, suway siya magsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala, damikyan inhinang mangi, na wayron da mablame, wayron da mataksil, tunguran sing kakahinang mangi, buat malingkan amurain ginhawaran niya. Dihay ni mga tayo mangudara ng Islam, mataudain ha mga ayat, in khitab, long niya, qad khatab Allahu hadal insan, amun manu siya yan, bi'iddati khitabat, hamun mga address tungod pa mga kakahinang. Hati niya nagdarawa kita ini si parakala aalo punta. Hambok din ng mga ayat talom si Quran, suratul Inshiqaq, ayat 6, hafarmasin Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayuhal insanu innaka kadihun ila rabbika qadhan famulaqih. Hati niya din ha mga maanasin ayat, ya kamu mga bangsa manusia, bunatod in ikaw yan, kadihun ila rabbika kadhan famulaqih, ay innaka sa'in ila rabbika sa'yan wa amilu amalan. Bunatod long in ikaw ya ko manusia, aun diaramu tiyatanggong muan parakala, aun alupun mo parakala, aun alupun mo kakahinang, famulaqi, na inyan tumtuma, hipagbak mo hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala, unu-unin na hinang muriya dunya. Unu-unin lang tanatanggung mo yan, bang mga magtanggung, inyan hipagbak mo hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala, in mga nahinang muan. Damikyan dihay ni, nasabot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, wasiyat sin Jibril kaniya long yan Jabir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lika Jabir radhiyallahu anhu inagin niya long nagsabda yan Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala Jibril long niya inagi sin Jibril kaku long sin Rasul, wihasiyatan ni Rasul sallallahu alaihi wasallam si Jibril long sin Jibril, ya Muhammad ish ma syi'ta fa innaka mayyit. Ya kaulong ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ish ma syi'ta fa innaka mayyit. Pagkabuhianan na kau, sindi na yung kawayaan mo. Uno-uno na yung kawayaan mo, tumtumalongin ikaw ay mapatay. Hati niya ipapalawag na kayo mo, yung kabuhianan mo, kasanangan mo riha dunya, fa innaka mayyit, tumtumain ikaw yan, aun dajang kaan sin uno-uno na mahasil mo riha dunya. Uno-uno na imaka mo riha dunya, aun dajang kaan niya. Mapatay manusia katan, in Rasul sallallahu alaihi wasallam, bang siya long tayadri sa si mapatay, biya dinin umat niya. Ha? Hati niya, misan ni Rasul sallallahu alaihi wasallam, biya anda si bihat tu, aun kamatay kanya, biya dinin umat niya. Demikian biya si Jibril alaihi salam, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu.
Iban lasahan along niya, hisyusyunay na mapatot mo lasahon, fa innaka mufariqu, na tumtumain ikaw, butawanan mo ra sila. Maka, mautas da kamoy basin mga liala samuan. Dahil nga sabi to, bang mga riyakato, lubos-lubosun mo na in pagmamahal. Tonal dun, baka kung kasaan mo asawa mo ang buok, nalasahan na pulna. Bang duwain asawa mo, kasi tayo sorry doon. Why? Bang ila asawa mo raw, lubos-lubusin mo na ang paglasa mo kanila. Damik yan, dahil nga tuwa tao pa, pianahan to. Damik yan, bangkaw taga anak, bangkaw taga maas pa, taga ahli, na itukbal mo na inamun paglasa kanila, sabab pa innaka mufariqu, sabab hiwin mo ra sila yung mga tao yan. Hiwin mo ra tuhan kailo. Misampay na asawa mo miabot mga upat yaon sa upama, na mabutas na sadya saan. Aw na sadya para kala, aw na sadya waktu, ingka mo mabutas. Damik yan, beta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, minyan to kakahinang si Manu siya katan. Wa'mal ma syi'ta, fa innaka mulaqi. Hingkay napusan, beta sin Jibril alaihi salam, pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, long niya hinang nakausin, hinang ingkawaan mo, bunatod inyan hipagbak mo isab, haadlaw akhirat, in tumbas singkatan na hinang muriha dunya. Hati niya mga tayo manguda kami Islam, in ini khitab pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adapun in kafaidahan, in ini maksud lapay inumat niya, hati niya in kita, uno-uno na imahasin muriha dunya kasan na nga singkabuhi mo, suway mo na tulabong, suway mo na usun hinangon, sabab inyan aun dyan kaan niya katan, iban lasahon mo na, mga mapatut lasahon mo, sabab inyan magbutas da ka, mga silad, magbutas da ka mo, iban sin kakahinang muriha dunya, na hinang nakausing kakahinang, amun miyagad hapang hindu sin Allah subhanahu wa ta'ala, sabab hipagbak muan dito hadarat niya. Hipagbak ta. Inahinang mo, bang mga nag-usaha, usaha pa marayaw, sabil sadya kaw nanay kudiha dunya, usaha pa marayaw, na ipagbak mo rito adlaw akhirat. Damik yan ni mga manusya, liyasa mo diha dunya, ini tiukbalan mo si pagkasilasa, naramik yan, inyan ipagbak mo rin sa badlaw akhirat katan, iban nagdara sila sin tiap-tiap, ini kakahinang tutungbasan kanila. Mga tayo mahuda kami Islam, in kakahinang si manusya, subaytun siya lidas, makasiha, deng hamun biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala kaniya. Damik yan diha ini, tiyawag sin Allah subhanahu wa ta'ala, ayat sung natu sa butun ini insyaallah, mga manusya, amun naligap, impangan na nila, buko na mo at maksud kanila. Papahinahon sila sin daakan, papalayun lang aliangan. Haparman sin Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayuhal insan, ma gharraka bi rabbika al-karim, alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, fi ayyi suratin ma sya'a rakkabak. Hati niya ko manusya, ما غرك يا ابن آدم بربك العظيم الكريم, unulong innaka ligaw nakasasaw kayo mo. Tanda ni manusia biyahon, pila sa dyan naligap manusia, misa pa bulan Ramadan, unal magpuasa isab, sa mga kaiwanan kakahinang, biyasin agi na to, matawad din nila magkahinang. Mga sabayang ini, sa lagu-lagu kakahinang, di nila raalupon. Mga ini, diya akan sin Allah subhanahu wa ta'ala kaya, di nila ramaharap. Amuan mga tayo mamudaga ng Islam. Ya kaulong niya bang sa manusia, anak Apu Adam, uno imakaligap kay muan, sin paunahon mo pa'y pagmaksiyat pa Allah subhanahu wa ta'ala, wa qabaltahu bima la yaliqu bih. Sarta, alupun mo muqabil in Allah subhanahu wa ta'ala, sin mga bukon mapatut kakahinang. Sinin siya, biyaitaan kaulong yawa ata bismihil karim.
in Allah subhanahu wa ta'ala amun nagpapanjari kaymo Al-Karim in siya mamura. Mamura in Allah subhanahu wa ta'ala. Ini piara yaw na yung kapapanjari kaymo. Hati dun handong niya. Hasabab simpang liga pimuha pangdakan niya. Bakun mo sabi namun in kamulya sin Allah subhanahu wa ta'ala, in kamura sin Allah subhanahu wa ta'ala bil af'alil qabiha, sin kakahinang mangi wa amalil fujur, iba si mga kakahinang langgasara. Hati na mga temang udara Islam kabiasan fa Allah subhanahu wa ta'ala. Piapanjari kita sin insya al-Karim mamura, sin insya sarayaw nagpapanjari kato alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Amuin piapanjari kau dahil nga sarayaw-rayaw umbang payaw. Sarayaw-rayaw ragbus. Pia amo, pia lingkat ingka papanjari kay mo. Sambil singkalagihan singka papanjari kay mo. Pia arat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ubus, ini bakun mo siya. Singka kahinang amun buko mapatut. Pagsyirik fa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkufur fa Allah subhanahu wa ta'ala. Di mo tayo maunin panghindo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Himinang ko singka kahinang bukong piyang daga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hati nabiyahanin kariyagi mo, ya kawang sa manusia, alupun mo in Allah subhanahu wa ta'ala, sin alup amun panghina. Nain yan mga tayo mangudara ma Islam, khitab pa manusia, hasupaya sila makatali. Sinin Allah subhanahu wa ta'ala, piyara yung kapapanjari kanila, kakausan sin Allah subhanahu wa ta'ala, fi ayyi suratin masyaarat ka ba. Kakausan niya hinamun kau, long ta uno-uno sa hatanda sin inin Allah subhanahu wa ta'ala birahmatihi wa lutfihi ja'alaka fi syaklin hasan mustaqimin mu'tadil. Hinang kau sin Allah subhanahu wa ta'ala sa lingkat-lingkat kapapanjari. Sa rayaw-rayaw ini long ta makhluk. Ikaw in nahinang khalifa mag-amulahi sin parakala pag dunya. Intada niya waktu na jukup in kapapanjari ha Adam, naraking ka malaikatan, usjudu di Adam. At niya panglagwa ito ha Adam, panghulmat pa Nabi Allah Adam alaihissalam, panghulmat pa manusia. Sarta di ilan sila, ini kakahinang amun mapatut hinangon nila riha dunya, amun subay sila makakugdan papanghinlo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga tayo mangudara kami Islam, haayat sin Allah subhanahu wa ta'ala, dihay nilong niya, inna sa'yakum lasyatta. Bunal to rin kakahinang si manusia yan, lasyatta. Hati niya, aun pagtung kakali. Aun, ini duwaing-duwaing indahan mong mga magda. Inna sa'yakum lasyatta, fa'amma man a'ta wattaqa, wasaddaqa bilhusna, fasanuyassiruhu lil yusra. Na adapun hisiu-siu ring manusia amun aun doon kaniya ini dihil niya yung parakala ini ginhawaran niya pag-agama pa Allah subhanahu wa ta'ala tiabaru niya ginhawaran niya pag-agama pa Allah subhanahu wa ta'ala iban na simpangalta niya wattaqa iban nagmabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala hati niya merat si panghindu sin Allah subhanahu wa ta'ala wasaddaqa bil husna iban piang himunal niya in panghindu ding Allah subhanahu wa ta'ala in baita ding Allah subhanahu wa ta'ala in katan kaya harad niya pasanuyassiruhu lil yusra na in mga tumpukan ini in mga manusia ini in kakahinang nila ini paluhayon na mulong yakan niya in maluhay. Hati niya, bang iniangan-angan niya, surga, kasanangan niya, paluhayon na mo kanya. Amun mga manusia, a'ta wattaqa, amun hinang nila, dihil nila yung kabuhi nila, doon naka hapag khidmat pa Allah subhanahu wa ta'ala papag-agama, damikyan in pangalta nila, tiyukba nila mong papag-agama, inyad tulong niya, mapatut, amun paluhayon, in uno-uno na, maksud sing kabuhi nila, amun niya angan-angan nila yung kasanangan, paluhayon na mo kanila. Wa amma man bakhila wastaghna adapun yung mga sila'y sa manusia tumpukan maikot ano tayo maikot
Kahatian na, maikot. Stainless. Bilikan. Hati niya, maikot sila. Di minsan sila makahinang makatabarro. Mahong papag-agama. Di hakato biya dagbus magbinto pa. Bang mga hinang marayaw magbinto. Hati ko sabsin kaikot. Bihan, siya na balong niya, siya na ikuan na. Sambil saja maginang karayawan, maikot hindi hakato. Mga manusya, kung siya di hakato. Mga manusya lang ta. Yung di hakato, sa kaulola hati niya amon mga manusya, nagmaikot sing ginhawaran nila. Putman kanila pa'y sabiad to. Wastagna wa amma man bakhila wastagna sarta in sila nagtakabbur fa Allah subhanahu wa ta'ala di tumayma simpang hindu ding Allah subhanahu wa ta'ala wa kadzdzaba bil husna sarta nang himuting pa sila sin unu-unu biya sin Allah subhanahu wa ta'ala karayawan tungod mong kanila fasanuyassiruhu lil usra na paluhayon na mo isab kanilain kasigpitan. Artinya, kasigpitan ni tungod kanila, paluhayon kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab may sabab sin kaikot nila, sabab sin inimaliso sila himinang sinamun kakahinang tiyangdaakan kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amot tu mga tayo mangudaka may Islam, ini kakahinang tadi hadunya na suwayad tu makaagad pamundiakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iwan yung mga kakahinang langgal sara pa Allah subhanahu wa ta'ala, suwayad tu kalayuan na tu. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala, murah-murahan ini yari kita halaman si bulan Ramadan, bulan mabarakat na amunari in bulan hipaglulumba-lumba si manusia papahinang marayaw, hipaglulumba-lumba sin umat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maghinang marayaw. Nampaan biadagbus hipag-atras isab bulan ini pahinang marayaw. Ang mga masjid magsabayang tarawih, makahawa sa din ayat mo, nasihat mo, aturun ko mangi. May kanin bulan ini ipaglulumba-lumba pahinang marayaw hasupaya ma tamarrun long niya. Mabiyak sa ginhawaranta ini sumub tumagi hinang marayaw di halaman simbulan ini sambil mapuas simbulan Ramadan. Murah-murahan mga tayo mangudaka may Islam amad din ha mga maniyo-tiyo kaya pasampay na mo kanyo. Murah-murahan may nangyad to long ta panghindo marayaw, may nangyad to guide sin kabuhi na to di hadunya, ikahasin na to dito hadlaw akhirat sin kasanangan na to insyaallah subhanahu wa ta'ala. Wa aqulu ma tasma'un wa yaghfirullahu li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.